Ebusua se de atoduabo ye Maame Akosua Serwaa ya ka chen direct se wo hwe na court no emwa ne dia eni wonko wuramu enkoto snap ompe kosua chese nanano bedi na asema man simple kra se ne de aye critical ye ba betie enkomo bi na ano edin wote obeka se wish na wodi efrihen ebusua nokre asa ewo wiase se ne de the only solution aye snap snap application kotwa ebetima ye adwuma ni nyina edi ama ene your first time on wetimi I hate subscriber tem so follow ye na enkobo no etimi akoye na emom no wotimi like video no share comment a ye ni beje ho pa na abusua ene enkomo no ene uwram di a Odo Bronii enya miss call pa o prophet ba ko akache Odo Bronii prophet bi ama no miss call kese ye ko ne wagote se de ensem no esitie na uwramu so dia ebusua mbese na miss course no edoso pa first na fosu achese oronso ne befiri mu enanu ya ebusua woronso anya breaking news woronso anya miss call a obekọ no wagotie na afei Odo Bronii ene ya Maame Akosua Serwaa ensensem ne de dodo na ekoso ama meka se obi ababonte be kire se ebe ya eduabo de ebebo ne pante se ne de we are going santo ne yekwa yenyine bebom ne Maame no akwakobo na bibi etima edai aye kama ebusua yeni kai enkotie duabo ne ho nsensem afutu a ene amononefo no ede ama Maame ne se court emwa no Ajagrajah no ebebu ede atia no se Odo Bronii ene na pamfo enso befa baabi dia then baabi omuntimi endoje enko forge signature enko kekane mamom no eye nananom ho ezanse nananom ho de ebusua de ade ne da no ehwa eno mede beto yenko ne enkotie ensem no me tiefo ne nyansafo mo platform yi so enye jimifo na nyansa nwoma adwuma yakasa brasa na no intro start no mo nyante nsem ase no what ase de me patron say menti de me biase the reason why menti de me biase ne say e de pa na ha wo ma almost sorry, Masewa no mu did attempt just like that. The insult now we raise it on that mommy no. Benti o mase. Ebi say wa abandon the crew for 17 years. Blah 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 blah. Okay, fine. Maame say wa be ye ne maame ye that was 2018. And I'm one so called mo feeder. Or they sa divorce letter ne eba ye ne say maame say wa was demanding things like this from Sarkodie. Na ede na prevented Sarkodie said that moment no so na yire ne e ka che say meet me no ntebia because me hu say o mistress say we no mistress nothing blah 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 no so wait me enjoy Maame no say mo fi say Odo Bronii abre wo Lumba ho a the woman now no so ne started from the scratch e wo Germany abonte so ya ka quantum na wa mata Sarkodie na ka quantum na oyi ni free quantum oboa no e produce ne nyom e ma na ye nyina ye bete say obi di Lumba no sa Maame no so no ono bone be pa no yes some of you Ghanaians na mudi na nim twitwi form mo bia ma no want to na mudi na tem kasongo blah 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 mentem ase o e ho ne menti ase. Well, so Odo Bronii afa fine. O ma say wa afa fine. But o be kasa, se bi ta fa fanya sa to kakra. Na hwe se, e di enti na me di Maame na tem. Se Maame no waye den. Maame ne pa de pa na Maame say wa waye. Akwala onu chema ni kunu introduce no e ma ne say oye maid servant. Na akwala ne ti ase. Maame say wa de onim hwe. O fi se ni kunu akwala no na wo boabo no fi. No to say na Sarkodie so na o we sa akwada no. Maame ye di chese Maame say wa mom de nyame obo wo de we nyame different because she upon say ye blah 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 nyina ehu akula ne say na oni da busha for mo enjoy you they are enjoying. Maame say wa ko Ghana mo misa say sa judge na oye den o kan say omumi enu nyina omo ye wife no omumi enu nyina ye wife ani say Maame say wa free Germany e ko Ghana no ko da obi fie na Odo Bronii ni momo nkrofo so na efie ni nyina omo de amema me mahaya omo enjoy still na okọ Ghana kwa nkwasiafo bi tipo nkosofo mo bi bisa se okọ Ghana kwa ye den ti se de Ghana no ya bo se Maame se wa ya ma fa botin Ghana wo ensi wo biem emu ya o emu ya papa na enko be nyina initiate no any Sarkodie so na o de akosha Asem ade ho no enye ono anka nipa binom ema bi mo monim hu enya audacity edi Maame say watem adentia edi bone pa cram be pa na Maame say wa committee edi pa na Maame say wa waye sisi audacity Germany ha wo na wo twa mortgage
what that's Germany a mortgage. Emma Musoko Odo Bronii na why no ko kwasa more dangerous akwalano. And then for and a sinner enjoy and not a diner what yamma my heading and yakulani enjoy. And more papa. Eti me hu e me bia wa hu mo support sabone na me say sabone na mo support e bi mra mo so mo nana no mo so mo fie mo generation e mra mo so amen because dia mo ye no papa dia mo ye ne papa Odo Bronii ta mama me say wani ni kunu bobra na wo hefa wo buy na be wa ha na wo be di eti obi atimi di awo etimi gi obi agapade free ni sam sa Maame Serwaa na ka me mafia me tie ya me say ka me expecta what say wa akonodi me de back me di ni nyina be me say tobo ensuo na abobana na ode ensuo bi a wo se afra na expecta no oh yes ekum nipa ohun sabo because the more ya ehu ya no kwa ba pe what to the audience better and why that's a spice no yes because me who say you from one yan can crack now what the judge the phone what the lawyers the phone what do we need the dace yes because would you have any wiki I am critical. No crack and no crack. Asem we say Germany and I say other country Europe countries here and Castle will come back to the tech. But she said you would deal with Castle. How come say free year Maame Akosua what's the Lumba Mimiti Germany what's the Lumba 2018 no a single man fine majatum say obi in address free ni kunu fie na ni yiri fie nas eno eye separation eno nya divorce kwasia de say me yi me kunu address free me fie na say yankwa kwatu nkrogu awale na eye separation it's not a divorce. And if Lumba was a single, that time in divorce, not a separation. It is still now no a binding one. They are still married. So when you more 2 foot go good in money. I'm say one hour me say come before you know that now me do will be bright. You don't want to die face. You so bad back on you so bad. Yeah, a show about a wife because no. Me do want you not to die face. Let me see some Maame Serwaa call God and then no kwaye. Sa wo kwa kwaye no de omo asa kwacha wo mo. And what's that tran go say twa mortgage. And na kwasiafo bi sade nani mu twitwi fam. Emu oja papa. Mr. Kennedy, how are you? Emu oja papa. Me say she mbasi agudu. How are you? Lumbanti or you free that. Can some Let's call at this time. me see Odo Bronii abra Maame Serwaa abra Odo Bronii. So Odo Bronii wa abra Maame Serwaa abra Odo Bronii. And na Maame Serwaa sa betra wo. Odo Bronii ni nkrofo and agifie afa FM station everything they are still enjoying. So na mo dey so di manu yatom. Nyame be chia mo papa. Nyame wo be chia mo papa. Me see Odo Bronii o ba visit ma. Na wa ye no kwa munya bi mpo na Odo Bronii papa meje because mo boni nti and what you munya bi mpo na Odo Bronii no wa ba betale ho because mo chimejimi Manu odi no aye mo sori na mudi natam mo sori wantu na mudi natam watu na mudi Maame Serwaa and a kasongo and say wano se Odo Bronii e deserve so odi a Maame Serwaa de woni de deserve so di more than that because the Lumba Germany e draw fear I work kwantiom Maame Serwaa wudi saka ma kwa e mo ma saka ne say no ane Class or anything? Mobi Kebi wati. Mobi Kebi. I was calling. Okay, enti ese ni je hen santo ne yakode a ne ye nyina ne di so. Woya eya asem enti sanete now yemfiri we so ne yemwura mu e wo miss kwa fosna fosu ene Odo Bronii enya from one prophet na abusua mese miss ko no ano ede yenko ne nkoti prophets ne nsem a wode mane wo ene me kasa kakra Maame Faustina Fosu tie me wa ha wo mo be ye we interview no a wo mo ba ya so mo be di sika e de abreu
sika no wo mo amose omogigi sika de bre wo a wogie ye no na ye wo bakra na ne ye de to no onse sa sika na wo hya ase asa wo gigie no ancha wo ba na wi o aya wo mogigi sika de abrɛw hwe prophet Eliyahu na mekasa no me mentankasa wo social media mfama no ntoto nkofo nsemu dabi asɛm yi ba ye nyina ye na ye hu adi ye adifo no ye tie o ba ye nkasa ti asɛm ye wo ba no a wo mogigi sika brɛ wo a wogie ye no ne ye to wo ba ne kra afiri wo nsɛm wogie sika ne sika wodu a wagigi afa wo bra ne wo nyina no wo ne ye de to wo ba ne kra afiri wo nsɛm ti asɛm ne ye enti efiri sabra wogi sika wonya woto tiani ye pa na woba na mo friend Odo Bronii o se Odo Bronii amaka ne ho asɛm mre tenten no memfa ma no mem nanso madam no hai Odo Bronii na woni saa no de di na chi ne ye wawura mo no ene ne ye wonam no ano odini o meka no kra me de akyerɛ mo no be again ha yetumi ebu asɛm awie court aka asɛm awie o se judge ne die ne bobu na ni so se die ne ba ye okay na asɛm no kra mo nka no na judge ne nimu se abusuapanyin no abusuapanyin no waba yie ne wuka na ade ebeche mo ma ye yie enti se ko mo sika bi di na sa abre no ade na wonyina so no wonyi sika no emfamfiri ye friend say Lumba abusuafo no a omo se yie no yentwe nkwa ni mu no na ye bu asɛm awia ma ye free court ayekro ni asafra asɛm no sa ba the same very day ade anche so kra ye ma ade anche ni akampo omo ba ya ye se fa sika ye bodi nya sika ketwa ya ma time atoso wa nya mfa ma abusuapanyin ko ye na yie na wo ka se eye kwa ho akola na wo die na wo koto ni awosi aba she de kura mu nya de ketwa me kanu kura kyerɛ mo maame a ye friend Auntie Lumba yere Maame Akosua Serwaa ensɛm bia wo ne Odo Bronii die no wo wodi bem nanso wo nsɛm ya dane nani wo sunsum mu me kanu kura de akyerɛ wo pray ya ye niema bi de agu so spiritual yes authority e de asesa wani monyam hwe wo pa ya afre me number me odifo nya adwempa prophet Eliyahu frɛ me kyerɛ wade ama wa ye in spiritual sunsum e de asesa niema bi ama wo enye sika na me hwehwɛ afiri wo menye wo kapre kura menye tienie na se wo betie me na de me kyerɛ no be ya me kasa wo ba de yawe a wo tiase ni monyam se enkunimdie be ya wo dia na wo kura no spiritual no wo mana miensa wa wo mo no enkofo be plan se wo mo be ya spiritual aya nti eya power die se amerima ubabarima no a woye panyin no onhwe na didie mu yie onhwe na nafufa mu yie Ghana ni bi obefa na danfo bi omore ni yie ene wo mama na Auntie Akosua Serwaa wa wo mo no tie ni yie ntesa moye na moye awie no a moye awie na kire nsansam ne yebobɔ bana no odene tie asɛm ni yie ye from a prophet Eliyahu Maame Akosua Serwaa tie ne fa upa fa eye afutuo odifo prophet Eliyahu nya adwempa enie entino Lumba abusuafo na monya hweye ewa abontensofo ho akyɛde amanfo de bekyɛm de wo bedie de wo de bɛyɛ wo ho mo hwɛ yo na mo anka se kwa mo fa so a mo yɛ Lumba yie no entwa yie enti adwempɔnifo bebere de wo ho agyim mo hwɛ mo ho yie ɛyɛ afutuo na mede ma mo prophet Eliyahu na ekasa no meda mo ase Ebusuanti ensem no ena wonya bi a wuteye no na yenkowura mu e wo court nsensem ene enema hodo a loyakusi ene Maame Akosua Serwaa afile a ebi ye fake ebi ehia authentication Odo Bronii de ye kyerese wo ye fake
we your original ensemebre na ekoso na abusua yenwura mu na yenkotie the reason show ene enran komo bia etodwa wo TikTok ni se ne de internet ni nyina no TikTok na kwakọ wie ho ene kan sumasem ni nyina na the reason show ebiebie mu ekaka nsem bia chese mine oye nimdifo pa yenko na ode yenkoti ensem no ne gira so eche wadwene yo sawuka obi de court ni say back court now catch them ordinary devil no see me man the original now who catch them say fake ya now the burden of the proof free me am the aba so now who na so provide the original me here the reason you are too much it's mumusa catch them we nyansa ni na catch them we so quite educated fools so say Supreme Court ruling now for evidence act no samimi the Krataba court na say who catch them say fake ya there na say moye what the bone of contention in one so e me so bio never it is in you for you to prove say who be prove me say me certificate ni fake am ahwade eti ade course or court no e ya na say nye ene mu a mo gige so a chinchina ye nkan ya no ntom no I mean what say no see den afei court of law say who court now the fake documents kwa judge bia no be ja mo akọ now they will charge you for perjury enti ye busa court no any more a law students now say court of public opinion for you busa say what to say kuma say high court a charge lawyer kusi ne client for perjury what is he charge for perjury na e ye mra etia court to say ye mfa fake documents in court anything on court who swear out of secrecy ni so be kan correct eti adena say marriage certificate in your fake or court what ya yan charge lawyer kusi as a lawyer say he should know better na yan charging for perjury me musa me no me ya no asisi wo man asisi wo man so now o ma achieve first aim Benin ka say he said they will see kede nka Maame Akosua say won na ya sumdue enipa Kenya sankwanka abusuapanyin kroko dina ententan kese UTV ka say maame na de no kwaye fe without any proof what the original beba a ko dina ententan kese ne ka sa no kwa na nke Maame Akosua say yo wa yo bia obetimi asiu no that's it yetimi ne court obetimi na kokko so ba be prove ba bia akoye sa fake no but maame no it say maame no wo ya sumdue ni entina Lumba e ka so ne na di nse no eno entina wafa ne ho adi because say Sabato the certificate ba near the Yigina court or Kase a original. Now me challenging say fake. I mean, I me prove it just about to say na fake. Sabato you so relax. So relax cry. Only help you because what the evidence about now say fake now. The ball is in your court for you to prove Sabato say the certificate ni fake. Now the contention was the burden was in the court. Said they should prove say certificate ni fake. Yamaja jina fa no adi. Ena society no. Yeah, say ya tell me ya say ye unity say nyan me ni na ye ko to what be critical bia no society no persecute you so maame no o ma set first stage etia no but empani say kasabubu be say achia so emu ye or ye nhwe say obenya court of appeal date no na ye nhwe de be si wo so because still na no ye lawyers a o mo kan kore wo man mu ye wo judges a o mo kan kore wo man mu nti ye nhwe de be si. But to the point to say, Omo say case no, Omo use technicalities our high court. Na yeah, Omo say their case in be move to different stage. No, that's why Omo try to throw in a lot of trash, garbage in the system. Where we bet me publish say a company BSC one yeah person approval point. No so no. Omo ntimi anwina question I expose who Omo say. Now yeah, some Ghana fonya date of birth me no ewo enipa ba ko ho. It's so shocking. Marriage, no marriage document, non-marriage. It's so shocking. Very, very interesting. And I think so we're a young person. This is the time you have to be critical. I mean, take out the emotions and insult, deal with them, challenge the system. We need to challenge the system. And to criticize them, do critical analysis that you prove to us, say, a year then will be Nyansani Ben or Bekosa or Kofele from 2014. No, I worry 2010 was say, may you single. On will be an agony of best at the end of that. And so he tells you, say, Kululu biakoso, and you may be in Koyi.
Enuntina, womufa kwa bia so pursue maame na busuafo. Now, the last time amu ye no, maybe kasam wo me page so say me de based on the mahu me papa wari bebre o. Nti me ntwan se obi metumefo. Me nim ni nyina. Obi a no obetimi aka kire me say me maame kora wo mpɛ me maame aseba to pɛ me masem. It is not, I mean, I see you can take it, but I don't take that. Me, I will never take that. So, udi agro na so wani ana ho, obi betimi ayusu ma against you at all time. Who your parent, who your mother, that's why you're very careful. Obi betimi ayusu ma etia wo. Later na nkora ni be hunu na adani su no omusu bat ade na nya se yawi. Enti case way Papa mentwano. Asem ya wakama menchipu bibi kakra bi ewom. Could you believe say it could do to the extent say ya ne at the last time me ne ya bayi kasai. Ya ba ne catch me ne so ya say one more catch and the atuni team say wo maame ye no awade de awade kura be ma bi enware ne da. Because you gu nanimu ase wo maame gu nanimu ase so fight for property no. What it tanti could you believe say awade de awade but say me nya bi anam say ade na okasa wan kasa akere no anam say wan kasa akere wo fighting for one kasa wo papa japade wo bebe ye yi no nya aware wo say sa no maka akere me okodi wo mu papa wo say sa no me ba ma wo say sa no maka akere no wow sa no maka akere akwade ato ni tirim wow asemi what be that wow now see answer me ka say point and say enipa bi ehye manipulate the system tina me dem ibu kasa me ka kasa ko se oba tan bia no enwa dwen se okura betimi ata no ado mada obi obekasa bi obo point ne se me dem se mahu me wo he wo me papa ware bibre me me na maame fo bibre tonight nya won ontimi cha me we na dem me kan se okura be do ma aida se e wase ne na si bibi so ana wo pe bibia hu o pe bibia hu na ye 1 out of 1,000 no betimi dia akoma fine ade akire enti there's see letter of administration enti amra bia na tu say o maame ade udin to letter of administration I enkoda no ye evidence kire so ye beyond more than 18 years akoda bia no court bia from say bra court be dia dance bia two o papa ja pade emra bia entia eno mi bia ni so say o protect o papa legacy. But in order for them to achieve an aim by threatening and kodano mo masuro ntino enipa betimi aye said ye mo ken ye mo masuro na matwo mo ho na fa ye insight kodano ti o maame say o maame na enye enipa na ebo sa abra no enso maame ni nya onye o mo hwe o ye ti ya ye kasai me ba e makase maame no ade ba ko wode aye Ghana ni bia wo se won ti ase ne bra be kase maame wo waye mi sei waye mi ABC ni enwade ade na maame ndi aye Ghana ni bi unim ne he ubai what say maame na no asem waka mususem bia tia ne kunu na wafiri mu no da ebi nsiye nti wo sesei enti say wono emra no man kwan okuta the legal right say me kunu afiri mu sabi yesu kra ye jahem na me court akope akoje letters of administration na wo say eno ye bone me yesa magumi kunu ni mase sani pa no onwini wadwini nya adwuma me kunu wu na mabana ajapade amene ne ye me visite me pesa me hu bibia wo se me kuna wunti no me ye na chese mani brade saa ekwo no ankasa asase so woni ni kruto yo ekwo so enu omo koka che maame ne se hwe no ansi asase ba oprega de wote demu ese wono maame ne isle go dan a wono ni krusi ababa wana na ebusa se ajapade bi cha ajapade bi na ye sabi mpanimfo no komani afiche wo munim ni nyina let them see they should stop pretending hey bema wu na se eyire mienu wom eyire miensa ensa mo ba ye ma oba bia ntra bema bia fi bema ne yeto ni punum nti ze na ye kaze lumba hwan abusani ba ne koto papa kwadofo su punum hwan na tu punum ya ntum enso panifo na musora mutu yefo hwan na tu lumba punum onto se ye be ye wie abusia trase abuka asa ne ya twen kra akira dia mo ye keka ya modi tu yefo ya hwan na ye sa de no Pomanye nti se eno na ma bebrempo ma be kan ya abusuapani ko bo prega mane se ma mebrempo ma wakobo yi amatawia amane a eno abusuapani na amatawia mo koka cho prega se ma mebrempo ma so mo ntisa entu nkwa ni free dem ono mo
And no caucus, young tumper that lumba, and down no them near lockino. Now the 40 days after 40 days, no, ye won't nipuno, ne brabo baboy, and never shall pay no cock Danny and Sam no catch baba and say, Mammy Propamas, yen pamo name credit now, and feel east the go fear her. And point and say, na maka say any pa bi interest say pese ye bugu ni pass na mo nwene mo bi antimi nwena asem a memeti ai sabe wo panimu bi a wo ka bia me papa ware ma chen untimi nka hwe hunu na me na ware ma chen adakoja chen me na ware bebre chen eti dia me ka me na wu ye ne yiri bia no ko wura ne dem o betra ofie no why ne yiri bia ko wura ne dem me papa na di me na de and wo me di na chi na me sua free no ho enti me busam sam panimfo na mo kire panin nsem no hwana tu lumba pono na lumba pono hwana tu mo anane se de niam asesa ne niam asesa ne se nkura no so adane de adam wadwa ho sa so point ne say enipa be interest say you be bullying mame no because I don't know say what you bro change because and the last time me hear me checks no see me traffic me ta nante we asepa I say ye nuanom Ghana fo ni bi especially penifo ni bi what time the man wa motia bro chire no dodo it seems say I say motena bro chire no a den say ombetimi adi mo adwene so because Ghana no ye temu nipa hunu nipa nti ase mo bro chire ya na Ghana fo nchada mfili mo saa menim obi abetima research ahwe ade eyampa mo mfili mo nti ase asemba ase ukra ye mpese ye beka bia ma ase ye hunu se mo kura na ase mo ni ate dodo ana omo nka bi nche ase mo ni ate dodo mo pekasa bibia mo bechirem because your system no we use the system to tame the people down. And I always say this, say, timidity and humbleness. Se nipa ye timid and just say, obre no say. Yes, system, no, we are too timid based on the systems. I di bully nipa ye tell me down. Eti, I don't know, say, ma minute bro chire nintino, or ye alien to them. And they think, say, we cannot benefit from this one, so rather, no, you better pursue baby ye interest. Because when you're here, and you buy, you bet me a kuram crack or be near pay. Because a baby one say a whole Kodofo Su radio station say call to class we near me no now presenters are we individual we private persons are form adwuma mutimi trend radio so bo akutia na your presenters wete ma mini kunu station so na ye bo akutia DLFM and nobody says anything wrong with it and you think say normal because you are funny. So the point is say how do you make me do we meet me didn't so I must pursue my interest but who say omo kase say karma is real Sabato bra karma is real enti ade ane de ya maame no say omo target ni nyina akra dodo na ekọ ne lawyer no so no lawyer no ba say hu ba bia wo gina no eno so ka hu now lawyer is very strategic and onim how to the system operate eti yam persecute wom ni entata wom ni yatete wom and ade eche say ade eche we lawyer no kwa be chere say unim say ade wa kwa be say hu ye anytime you mako court be am say lawyer na make lawyer kusi first about most more for obi sabato hoye ne dia say lawyer kusi am me chere mu pe you see say na mo ma fufutura gum hwe na no let of administration you obi di free mu and distorted the substantive matter no and so ye hu lawyer say ejina bonten na ya send information ma tiktokers bi no mo ka say enam say Maame Akosua Serwaa baba ko say onye interested say Maame adi dia no ensa hwe still there's some crowd ho emran still Maame na kwan say o file for letters of administration ba ko so won kokra still emra e bi ho na yayi akura ni dia free mo keke no go and see the narrative now they lie to the people say but lawyer not confirm be without the person's consent. High court not quash letters of administration out. My God, which contest? Where? Which country? Enti don't share that. And you saw media for ni be say. Omonta gati lawyer kusini yankasa lawyer opekasa dodo. Bibia na uchrem. Nina was in. It was a motive. It was a game agenda. Say lawyer kusi bibi na ono court no wa mechirem pe. Now the narrative be change. Aye dey na nyansem. So we call law school. Now, interested party, letters of administration. Now, we say when you're interested, based on the reasons. I could not class any reason. So we could exams. And so what? And one, you have say, Manusu Sumana so. So I could not get any decon and what free one. Can you find about Rodin Kokawana? And then you think I can't want to say.
Letters of administration Maame Akosua Serwaa file high court no. Yeah, a high court has stricken it out. Where? Which law? Yet educated fools will continue to peddle this lie through ignorant people over social media. And you're quite shocking. So I think say lawyer Kusi because Nagini are very big or strong and what to give na say. Na society ni person no ye tata na ko yedin na ai ewusanti ensam no e na wo de wonya bi a wotie ye no ai we de obaso no ache wadwene kama e wo comment section da bia meka mese se wo hwe na ensam ekoye edema on nemum no wo ye tim sai check de a na wagina so ache wadwene e wo comment section wo e de ama me nemum no wo ye tim legal wife e na ye Maame Akosua Serwaa na eno so wagina ho e de wo comment no etimi ahyem kama na bibia etimi akoye nemum no se uye tim koyo so ene papa shee na ne won so watimi agina so edwa dwenkyere no ato makram